Hlekani Afrika Dzonga hlekani mixero mgana lona FM na hlekani sakola ngisela station shurko I ravungana mutla I ravumbiri siku ra 12 ra n'weti ya Mudyaxihi lembe ra 2020 ntsevu mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risumatu wa Jimo xithanga maxingiritano wa xicecana makona lewa ndandatsi hi ku tisala nongonoko Afrika wa vulavula u humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika kwele ka awara ya 14 hlekani lowa xikwembu mixero meni kona ka TikTok loko ri na kota ku fikelela TikTok ku famba lava khalanga Pet Mathebula kota ku vona na ku yingisela nongonoko lowu tweak suka kona loko battery nga zela ya kama msiritani a hi fambisiwa mixero mina hi ku timhaka titele president va vulavuri na ritiku ntshemba mi lava ku angula ka swoswoleswo nta mi nyika nkarhi handle ka ku va mi ta na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona kusukusela sweswi ku fika laha ka February ya 12 ta mi nyika nkarhi wa mi angula na le kaya leya president ku n'wangulo wa n'wina hi wihi eka mhaka yeleyo loko hi vulavula hi timhaka ta ku va president va kombisile ku hayi anu heli kona kwala ka leswi n'we mi ngenila swo swa ku tshika ntirho hambanana na swo mi nge swi voni n'we mi angula mi ku yini ku ve kahle timhaka ta leti ti fambelanaku na judicial review ku va ku ri yini swin'wana swa leswi hi lavaka ku va hi swi languta eka nhlekani lowu mingiseri wa Mugana Lona FM vaongori ni ta bula na n'wina hi hafu ku bila awara yan'we nhlekani lowu la ta twa ku siku leri ri vula yini ka n'wina International Nurses Day namuntlha siku leri ra 12 ra n'hweti leyi ya Mudyaxihi hi ndlela yaleyo statistician general va yime kulunga na vona ku bula na hina namuntlha tinhlayo leti va ngeri ku na vanhu vo tala se va nga lahlekeriwa hi mintirho ku tlula 100 loko ni nga hoxisi ya magidi ya vanhu va lahlekeriwe hi mintirho ka kotara yo sungula ya lembe xana hi fike njhani ka swiyimo swa mixakolo hi ku veri nhlayo ya vanhu lava nga tirheki eAfrika-Dzonga yi tlakukile eka kotara leyiwa loko yi ri kwalomu ya ka 22 swo vula ka vanhu van'wana na van'wana va dzana 22 wa vona a va tirhi hi ndlela yeleyo se I xiyimo xo tika swinene mingiseri wa mina xana wena u angula ku yini ka mhaka yeleyo tinomboro hi leti I 086 000 2543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa ku timhaka ta n'wina tingani nongonoko Afrika wa vulavula hi makumu hi ko hi sungurile nhlekani lowu mingiseri wa mina hi kungerile a hi kuti ku wena u ri yini hi ndlela leyi. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula nteri hi nga dzika nteri mi nga hetela na leti mi nga na tona timhaka a hi mutsoneni 0860 0022543 hi twa ku n'wangulo wa n'wina u ri yini tiri timhaka leti mi nga khoma tona nhlekani lowu nteri loko ku ve na lexa xi kota ku landzelela TikTok kumbexana u koti ku pfulela xiyanimoya kwalaho nga kona u nga nghena ka TikTok lava khalanga Pet Mathebula ivi hi kota ku va hi famba swin'we eka nongonoko hi ndlela yaleyo ku na n'wana mingiseri a nga ni byela hi ri Giyani hi Sonta a ku ka mina ku na vanhu va tirhisaka rito ra wena ka TikTok va nga vandla tivhidiyo hi rito ra wena vanhu lavaya I vurise sweswi a ku vanhu va nga khandla mali ku tlula na leyi hi yi tirhaka ka Munghana Lona se mina a ku a ntiyiso na ntiyiso ku fika kwihi loko ku ri ku swi na ntiyiso ni fanele ni ndla yini hi vona ni va tshikisa a ni tivi se ni ta twa n'wina mi ta ni tsundzuxa vayingiseri va mina hi ku anakeni ni mani handle ka n'wina mina ni twa hi n'wina hi ku hambanahambana ka swiyimo hi ndlela yeleyo I mhaka leyi kumbexana hi nga yi langutaka ku ya mahlweni hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina u ri yini ka mhaka yeleyo kasi loko hi ka hi vulavula hi tani ni vuye ni ya le ka
eka Elim tolo tani sweswi ni nga tshembisa ku ni ta ya hi ya landzelerisa hi ni sungule ni ya hi Ravuntlhanu ni ya ni ya hlangana na vamhani lava a va hehla leswaku va susiwile timakete ta vona Elim ivi tolo ni hlangana na vavuhosi bya ka njhakanjhaka hi fika hi tshama hi bula loko hi burile hi ya kuma ku ku lo va na swin'wana swi nga twisisekangi kahle ngopfungopfu ka timhaka tetiya ta ku va vanhu va fika va hemba hi vito ra vavuhosi va ku hi rhume vavuhosi veti vuye hi swi kuma sweswo ku vo lo hembelana hi xivona tanihi vaxavisi kwalaya se kambe vavuhosi va swi tshembisile ku ri hayi va ta va pfuna ku ya mahlweni a ku na munhu na wun'we a nga hlongoriwa va ku suka la van'wana na van'wana lava va lo nyiza va ku wena nghena la i ta kota ku kambe lexi a hi lava ku endlisa ngopfu xona i ku mhaka liya yi nga tisiwa yi vulavuriwa hi timhaka ta le makete a ko va na vutivi byin'wana va nga ri na byona lava va nga byi tisa kambe leswi swi nga kumeka i ku ntiyiso wa mhaka wu humini na koho xitshunxo xi kumekile ka vula hina hi vula tani hi kondletela ku rhula hi kondletela vun'we hi ndlela yaleyo se a hi fambeni tani na hina hi kondletela vun'we byelebyo nomboro i 0860 002543 na ri teka riqingho ri ri na tshembisa kambe endzhaku ka leswi kulahlimelo. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani. a hi amukeleni mingisi ro sungula hi leyi nhlekani Kalanga Mpfukile. papa mina hi pfukile hi ngobona Mpfukile mvulavula na Semavunda. So kula nkambo ka Maweni. Kalanga lexi na ku vulavula hi xona ni twa ni ri na concern ngopfu ka council. Loko ni vulavula council ni vulavula hi tindhuna, ward committee na ti-councilor. Swilo leswi ni swi vona ko tala ko hlayanyana loko ni vuyina ni kona la ka muganga lowu. Mina mutshana sweswi ni kwala. Loko ku ri na swo fana na Mkosi vanhu lava a va ha swi koti ku tikomba ku nga ri va ri na ku korhokela vaakatiko. For example hi wa Mtlhanu la ni tshama kona a ku love ntukulu wa mina vanhu lava va gradera ya masipala va fike va komba ruti leyi vini va muti va fike va komba ruti leyi vanhu va fanele va famba hi yona ku khulela patu mara hi mhaka ku a teka advantage lowa wa ku tirha swa ti-gradera wa masipala i lo fika khulela just only 100 meter a swi ka famba loko ni ya vutisa mukhanselara ni ku khanselara kasi n'we mi tirhisa ku yini a ku hi mhaka mina ti wa ti-committee ti-coordinator a ku va ndyangu hi vona va fanele va endla swilo sweswo ni ku phela va ndyangu a va tivi nchumu matirhelo yan'wana ya masipala n'wina as ti-ward committee na ti-councilor a mi hi n'wina mi fanele mi coordinator swilo leswi se hi ku kombisa Kalanga a ni ringeta ku kombisa ku ti-councilor ta hina ti va hi feyila ni vulavula na swi twa ku vo tala va yingiserile vaakatiko va muganga lowu ni ri kwala ka muganga wa ka Maweni kambe hikokwalaho ka yini mi fanele ku ti-councilor i tingani ni vulavula hi councilor sorry ya mi nga nghenisi mi nga na ti-councilor tin'wana ti nga le ku tirheni kahle mi ti hoxa ka swilo swa ka Maweni loko ku ri ku a swi tirhiwangi kahle vulani nthwimi ku ka Maweni mukhanselara wa hina a nga yimelangi kahle hi mhaka leswi na leswi na leswiya mukhanselara alo sorry khanselara inani loko ni vulavula hi councilor a ni ringeta ku kombisa cabinet a ni ri cabinet vanhu lavaya so a ni ringeta ku kombisa ku ko tala na swi vona ko tala va hi feyila ene loko va vulavula aka ti-program ta Mkosi va nyika swikombiso ka swi nga hanyi ene hi nge swi koti ku yima laha hi va phikiza hi aguwa na voho hi mhaka ku swi swo ku fana na sweswo a Mkosini a hi ndhawu leyi hi nga debate-aku kona loko ni n'wi vutisa a ku
hi vitana vandyangu vaakatiko ni ku mina WhatsApp group alright so loko mi ku vandyangu va fanele va languta xilo xa khulela patu munhu a nga swi tiva a nga le ka council a nga swi tivi swo ku ti-process ta masipala ti fambisa ku yini vo ka va n'wi rhoba tiko lwa mi fika va komba ndlela laha va fanele va khulela kusuka kwini mara i ta loko a chika movheni munhu loyi a sungula laha jaratini a khulele nga ri wo famba just 100 meters a famba timovha ti nga koti ku famba hi Sunday loko hi ya ku lahleni tiheshe a swi tika ku hi famba eka muganga wolowo ene loko hi ringeta ku vulavula na vona va ringeta ku nga ri va tiva swilo ku tlula hina mara swin'wanyana ho tikhoma hi mhaka ku loko va ta yimela va ku rito hi masipala a ni voni ku ri na xilo munhu a fanele ku rito hi masipala i treyini loko a ku rito hi masipala mara n'wina ni yin'we mi ndzaku nongonoko mi va nikela hi nkarhi me khalanga me ni mu byela me last year around July last loko lova mkhokho holiday me mana me a ni nga va lava vanhu valava va tsala ka program ni ringete ku lava ku stopa mara ni swi vona ku DPM ile henhle ngopfu ene a va ka program ma an prefer ku vanhu valava nga tsariwa boss vo va ta navetisa swovo swa tipolitiki la ka ti-program va karhi va nga tirheli nchumu nemetri bota mina i mhaka yin'wana leyi kumbexana na yona hi fanele ku hi kumela nkarhi hi vulavula hi yona ku swa fanelake va ku ritu hi mukhanselari ka amkosini swa fana vona ku kalakala ta hi sungurisa swin'wana swa fanela na 0860002543 hi mamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka Aye Bootpet minjani? papa mina hi pfukile hi ngo vona Hi pfukile. Bootpet loko mo hleketa 2 weeks leyi nga hela ni mi byerile ku loko ha va na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president Tole i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langutiwa loophole liya ni nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la va ya kuma ku okay term of reference ya vanhu lava ya a va qachiwe hi parliament a va byele ku va lavisisa yini loko no endla appeal la ni nga humelela na swi kumeka ku loko ku ya hi term of reference leswi ni nga swi analyze swona ni kha ni hlamusela i ku nga ku lava ya va overreachile leswi a va fanele va nga swi endlanga se ku na loophole intsinini se loophole yi kona se va yi tirhisile se swi vula ku hi chess a ni chess yi va kha yi languta loophole yes n'wina mi vilerisa hi ku nawu hileswaku n'wina sweswi a hi fanele hi nghena ka xivindzi xa ku kahle president timhaka ta timali ti ndise ku yini timhaka ta yini hinkwaswo leswi a hi nge ngheni hi mhaka ku na loophole a hi nge he ngheni Bootpet a hi nge he ngheni leyi ya kona because chess leyi nga tlangiwa sweswi yi vava ngopfu because loko mo langutisa na nawu leswi wu tirhisaka swona moral wu vava ngopfu that's why ni kuma vanhu va reacta wrong loko hi ya vulavula ku parliament yi teke decision ya wrong ku vulavula ntiyiso hi va hi blame parliament wrongly i ANC leyi nga teka decision ya wrong le murhangeri wa kona ku ri loyi a lavisiwaka se masito loko mi swi langutisa morally a hi parliament hinkwayo a yi lava va ya ka section 89 lava n'wanyana mara hi mhaka ku nkama liya a yi ri na majority yi swi kotile ku swi kaneta nawu a wu koti that's why ni kuma ku na problem loko hi kha hi analyze swilo leswi nawu a wu yi dipa ku mara ani ali vanhu wena as a president i rhangela ku tiko i vanhu va wena va nga bloka ku chumu lowu ngayo a vu nangisi sweswo wo nangisa ku swi endliwe swona na se leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga hikokwalaho ka yini mi ku va hi be hands down a ni ku na judicial review yi ta huma ivi yi komba ku xiyimo xi njhani ivi ku yiwa ka impeachment lexi vavaka ngopfu Bootpet swi nga endleka loko ko kumeka ku panel liya yi overreachile va ta va byela ku n'wina mi lavisise ku fika laha a hi nga mi byela ku mi lavisa swona loko mo langutisa mhaka leyi yi fana na mhaka leyi ya Mhani Mkhwebane loko va ya lavisisa timali va kuma swilo swa ABSA
va ku he wena mani hi te yi lavisisa leswi a ABSA fanele nga swi nghenangi so you wrong loophole i loophole lexi lavekaka Bootpet loko hi lava ku ya mahlweni a hi languseni moral loko a ku ri mina na n'wina Pet ku kumeke mali liya ka mina a ni ta wa kuma matimba yo fana lawa because xin'wana lexi vavaka ngopfu ka munhu luya a va advisor loyi a nga loyereka kona va sungule hi ku hoxa fish phela munhu luya sweswi it's a acting ile ya ku pfuneteni ka top ya va judge se how can a judge leyi siku rin'wanyana loko ku ta va na minandzu ni nga ta fikelela ka mina because iya constitutional court i temporal judge leyi kombeliwa ku iya a tlhe a ve a lawyer leyi advisaka munhu un'wanyana kuna conflict of interest because kuna loophole ya ku twisisa ku kumbelela yini because loko mo twisisa ku loko mi langutisa hi ximoral mana speaker va fa njhani loko ku ve a va ri na advice ya president ku ve i referee a parliament ne kumbexana va ta mi byela ku laya a va ya tanihi ANC ni vula swona se i swin'wanyana leswi hi fanele swi langutisaka constitution ya hina ku loko munhu a ya va xipikara because i ya va referee a humi ka party ku a nga vi na loopholes because munhu yaloyo i referee se loko a va fika laya va fika va advise va ku okay ku ya hi hina i term of reference vanhu lava hi va nyike ku va lavisisa so luya i loyara u kota ku analyze swilo hinkwaswo ku okay la a va fanele va nga fikangi mi swi vonile Ay, bueno, tsa loophole ngomeri 0860002543 ni ya ka mtiviwa nawu kahle judicial review i yini yi tirhisa ku yini hi langutela ku swi nga teka nkarhi wo tani hi kwihi na ku leti va ti nga vuyeku ti hlwerisa hi yini kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka loko hi ta va hi twe kuma nge misava ya awara yan'we ya ta va yimise kwini nakona ku eAfrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Matebo ni nhlekani Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u tlawule a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela wa nkoka ina wala u tirhaka kona u tekeriwa enhlokweni hambi ku ri tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri ku tekela enhlokweni hi tlangela n'hweti ya vatirhi na wena handlandlamuka Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona votolanga ku valata va mutivi kumbe vala ku va vinyi va yona ke kambe mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bulaka na vona nhlekani lava ku hi twa ku kahle loko president va ku va yisa xiviko lexi ka judicial review i yini judicial review nako khale ka hi ritwa rito leri ku na xikombiso xa la judicial review yi nga fika kona ka swin'wani ke kumbe hove hi mukela ku checkmate hi timhaka ta chess ke ayi amukeleni advocate nhlekani bothete xetinelo ka ngiperi okay sasnene kambe n'wina president anakeni va kwala tlhelo ka n'we loko va ku va ya ka judicial review i yini judicial review bothete judicial review hi sweswi I think n'wana swi twisa xiswona ku ri loko ku ve na xiboho xo fana lexiya xa section 89 report ku va na loyo ka nga xi tsakelangiki a believer kumbe a tshembaku ku ri a xi fambisangi hi ndlela lexi xi fambe hi yona hi tlhelo ra xinawu
loyi a nga ta nghenisa marito lama ku ri ku na xi ve irrational kumbe unlawful. So hi laha a pfumeleriwaka ku ri a xi tlheleriseli khoto kumbe a xi yisi khoto loko xi huma khoto xi kambisisiwa kahle ku ri hi mpela mafambiselo ya xona xiboho lexiya kumbe ripoto liya ku yi va kona yi fika laha yi nga kona yi fambisiwe xinawu kumbe xinawu xi landzeleriwini kusuka ku sunguleni fika emakumu na. Sweswo i ku kambisisa leswi swi vuriwaka i judicial review but se nkambisiso lowu wu teka xivumbeko xa njhani ku yiwa khoto ku ndleka yini? Yes, but ku yiwa a khoto ku tisiwa xikombelo hi maphepha leswiya swin'wana na swin'wana swi endlisiwaka swona kumbe ndlela ya fana na liya va nkulukumba malimi va nga yi teka loko va ku ri xi fanele xi kambisiwa xiboho lexiwani laha namuntlha hi nga kona president va nge va fanele va impeachiwa. So ni kombisa ku ndlela hi yaliyani a ku na ku hambana maphepha sweswiya hi swi vulaka ti-notice of motion na ti-founding affidavit. Se xivumbeko hi xixiya xin'we boycott lexi xi nga kona ku na loyi a kanetaka loko xiyimo xi titani kumbe ku na loyi a nga kota ku kaneta kumbe ku na loyi a nga kota ku vula ku swa hlwela? boycott loko xi famba hi ndlela leyi i kona laha a nga kanetaka loyi a titwelaka ni nge vi na ku kanakana vo fana va EFF va ta nghenelela va kaneta hi mhaka ku ri se ku lava ku khanseriwa leswi ya vona va lavaka swona. So constitution ya tiko ra hina ya pfumela ku ri va pfumeleriwa va ta va kaneta xiboho lexiya kumbe un'wana na un'wana ka mavandla malama va pfumeleriwa ku ri a kaneta hambi u ri n'wina boycott wa mpfaleriwanga handle ku mi swi twa ku ri the president na leswi swi ndle ngopfu va pfumeriwa ku mi ta mi nghenisa maphepha mi kaneta. Kambe ni vula leswi hi mhaka kumbexana wo ka hi nga landzeleli timhaka n'we mi tirhaka hi swona kumbexana mi nga mi hlangana na swona loko huma xiviko xa Zondo Commission xikombiso ku ve na vanhu lava ngeteri hina hi lava ku teka xiviko lexi xi yisa ka judicial review na namuntlha na ndzi twa nchumu kumbexana swi vulavuriwile wo ka hi nga swi tivi ni nyikeni xifaniso xa ku hi nga langutela ku sungula mani andla yini swi teka nkarhi wo tani kwihi? Okay, I tirhiseni ya Zondo Commission website ene na ku mi kombisana ku hambana. Ya Zondo Commission mi ta tsundzuka last loko hi vulavurile hi kombisini ku ri ti-report ta ti-commission kumbe ta ti-section 9 institutions a ti na lesweswo a ti legal binding. So to fana ti-report leta Zondo Commission yes va tini na nkulumazuma un'wana wa vona la ngete a yisa ka review. Mara loko swi langutisiwa ku ri i yisa xilexi ka review ku ri ku a xi na leswi swi vuriwaka legal binding effect xi finally xo ko va ti-recommendation na ti-suggestion leti NPA ya ha fanele yi nghenelela yi lavisisa. So sweswo ku na ku hambana na section 9 report. Section 9 report is legal binding swi va wese se swi maka se na constitutional court yi nghenelerile. Se kulumba Ramaphosa loko va ku va yi review xi lexi se xi nga na direction. Zondo Commission ko va ti-recommendation se i ku hambana loku nga kona kwaloko loko hi vulavula hi ti-judicial review na ku hala ka Zondo why ti-review leti ya titwala nga ku ti helela moyeni ti helela moyeni hikuva loko ni tshamini ni ri judge boycott ni ri swi yimela NPA yi endla ntirho wa yona yimela maphorisa ya endla ntirho wa yona. Se ka leyiwani a swi kona sweswo yi final yi hetini ku langutiwa nawu ku ri nawu lowu nga tirhisiwa ku va ku ze ku va na report leyiwani a wu tshamisekanga a hi wu revieweni. Ka Zondo Commission ku hava lexi i nga xi landzelela i ku wa xi review loko ku ri ku i ti-recommendation. Se ni vula ku hi ku lava va jahelaku ku vona president va nga ha ri ntirhweni van'wani va hehla ku leswi swi ta hlwela ku sungula mani andla yini? President va vurile tolo va vulavula na xixaka va ku ni teka xiviko lexi ni xi yisa ka judicial review. Se ku fanele ku sungula mani va ndla yini? Fanele ku sungula vo president va xi yisa va nyika na tinhlamuselo ta vona na ti-reason ta vona endzhaku ka nkarhi wo tanihi kwihi? Nkarhi wun'wana na wun'wana kusuka sweswi boycott ni sure ku ri hi mhaka ku ri constitutional court yi nyike xiboho xa ku ri impeachment inquiry a yi yi mahlweni va ta lwisa ku ri va fanele va endla yini va stop impeachment inquiry liya. Se sweswiwani ni sure ku ri
kubo next week va fane va ku hi twa ku ri maphepha ya fambini ya ku endla this judicial review and na tolo va kha va vulavula but va kombisini ku ri I'll expedite this process, meaning gore but I hardly see the process of leyiwani ku na loko va a nga endli sweswo tiko ri yime milenge ri la ku vona ku tekiwa action palamende a lava le ka pressure ku ri va fanele va landzela xiboho xa court ku va nga tsan'wisi judiciary so hinkwaswo ta endliwa xihatla vukhete ku ri ku se tikomba ku ri ku na leswi nga ku endlekeni swilo swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo se ku fanele sungula president vukhete va tisa xikombelo xa vona va ya khoto va ha ri na timhaka ta ku va teka decision ya ku va ya ka yihi khoto ive loyi a nga ta kaneta a pfumeleriwa ku ta a kaneta hi ndlela yaleyo ku nge sunguli munhu un'wana ku fanele sungula vona a ku na nxungeto wa ku xiviko xexo kumbe process yaleyo yi nga tlhe ya tlhelela ka yi ze ya fika futhi ka Justice Maya sweswo si le henhla ngopfu kumbe swi le rivaleni kumbe a ni nge vuli ku swi obvious mara hi laha timhaka ti helelaka kona vukheta so si possible se loko lexiya xa Chief Justice Maya xi teki malembe malamaya ku va xi fika laha xi nga fika hi nga langutela nkarhi wo tani loko a angarhela okay yimani ni mi hlamula hi ndlela leyi vukheta kumbe hi ku ndlela ku ni nga mi kavanyeti yimani ni sungula ni hundzisa leswi mi ta kota ku ni hlamula alright sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tiviwa now Advocate Terence Baloyi ndaka leswi laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ntirho hi ta bula na statistician general va hi byela ku mintirho ya ku tlula kwalomu ya ka 145 wa magidi leyi nga lahleka kotara yo sungula ya lembe ya nga va yi lahleke ngopfu ka swiyenge swihi na ko nsusumeto wa ko ku nga va ku ri yini lowu nga hi fikisa kona ka xiyimo xo xolexo 345,000 wa vanhu a va ha pfuki va ya ntirhweni eka kotara leyi xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana na xona van'wana va ku swa ha to ya mahlweni loko hi kha hi languta ntshikelelo wa ikhonomi ku ya hi laha wu nga kona hi ndlela yaleyo van'wana va ku mi tirha ka mfumo na leyo ka mfumo mi tirha koho loko xibalo xi ka xi nga ngheni a va nga tholi kambe a hi amukeleni a hi tlheleni ka mutivi wa nawu va hi hlamusela kahle ku hi ku a ni va vutisini ku hi nga langutela ku ntirho lowu wu helela ka nkarhi wo tani hi kwihi advocate okay vukheta a na ha kombisa ku ri yimani hlamula xivutiso xa n'wina hi ndlela leyi ya ku a hi ro sungula president va va na makungu ya yisa this section 9 report aka judicial review va swi endlini hi December 2022 loko report leyi ya huma lexi va nga xi endla va ye straight kwale ka Manana Maya kumbe ka Constitutional Court hi 2022 hi 2023 ku vuye ku va na timhaka ta ku votiwini ive le Constitutional Court leyi va va kombisa ku wena president a hi ku pfumeleli eka ka hina haleni leswi hi swi vulaka direct access Constitutional Court vo Manana Maya va arini ku twa president that is judicial review sweswo swi vanga yini vukheta swi vanga ku ri kulukumba Ramaphosa va dyondzini hambileswi vona ku ya hi constitution now a wu pfumela ku va yisa sweswiya mara ku va Constitutional Court yi arini yi va nyike un'wana mboko wa ku yini ku ri va sungula kwihi hala hansi hi ku Constitutional Court yi vurini ku sungula le hansi so ka ri the same section 9 report vukheta so leswi va nga ta xinga kulukumba president loko ri ku hava advice va fanele va sungula a high court so va sungula high court leswi nga ta teka ku mange lembe hi loko swi famba hi ndlela leyo ku jekajekisaniwa loyi a nga ta luza if swi vula ku ya kwini ka Supreme Court of Appeal loko swi tlhela swi ka tekanyana lembe loyi a nga ta luza swi tlhelela kwale ka Manana Maya loko kumbe swi ta tlhela swi teka lembe futhi tanihi leswi nga teka mambirhi se a no la ku kombisa ku ri a swi olovi vukheta ku swi ta teka tin'hweti nharhu ku teka yini xiboho lexiya xi nga va kona hi 2023 endzhaku ka loko va yise the same report 2022 xi va byerini ku ri nga teka mina sungula le hansi se sweswo hi swin'wana swi nga endla ku ri process leyi yi leha yi teka malembe mara ya lembe rin'we ritsongo vukheta ka timhaka ta judicial review mi ta tsundzuka ku ve na liya Manana Mkhwabane liya na hi tsutsumele kwale Constitutional Court
I think yi sungule hi 2020 2021 yi ve yi hela, so a yi teke kahle lembe godhead. So mara sweswi ka la fane hi sungula ku high court loko ri ku va kambe xiboho lexa xo sungula lexiya. And high court hi le mingi ma masiku High court ku busy ngopfu masiku liya yi nga tlherisiwa ku masiku ya le ka 2034 2031 a hi sunguleni hi mediator hi ta kota ku va na masiku. Se liya ya kha ya pfuna, se ya masiku ya ta ze ya kumeka ku ta ku yini. Nemetweni Mtivuanawu hlayisekani ku tiya ku engeta enko Mtivuanawu advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bula na vona mesitwini ai aka ta tika hi yoma sana swi twisa ku hikokwalaho ka yini mavandla ya politiki ya twala ya rileni se a ta ya rilela le ka motion of no confidence loko phurumula tinomboro ku hava kumba swona a hi tweni ni tlhelo ra tipolitiki. Good enough Mashego a hetisa mhaka leyi a nga hi sungula vhiki leri nga hela hi twa ku i ri yini hi ndlela leyo. Loko hi suka kona hi ta va hi kha hi bula na statistician general hi twa ku va ri tinhlayanhlayo ti fambe njhani loko ku ze ku fika la ku lahleka ka mintirho ya 345 wa magidi hi kotara yin'we ku va ku pfumaleka ka mintirho ku tlakuka ku ya ka 32.7 makumenharhumbirhi,9 wa ti-percent ta vanhu lava nga ri ku na mintirho hi kotara yo sungula ya lembe. A hi ringeteni ku ndla swon'wa nchumu ka hina kwala hi nga koho hi tumbuluxa mintirho loko ri swa koteka. Loko hi ri ku rima ivi hi vitana vanhu va ta rima hi va hakela hi tumbuluxa mintirho. Hambileswi ku hehliwaka leswaku vanhu va Afrika-Dzonga va nge pfumeli ku ya ku rimeni, a ni ntiyiso ku mi nge pfumeli vhele ku ya ku rimeni maAfrika-Dzonga. Kama yini ka good enough hi ndlela leyi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Good enough Mashego mhleri wa tipolitiki lava hi lava ku bula na vona. Good enough khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Avuxeni hi vulavurile vhiki leri nga hundza loko ka ha ku huma xiviko lexi mi kombisa hi tlhelo ra tipolitiki mi kombisana hi laha president va nga ri ku na nandzu ha kona. Swi vulaka ku loko president va vulavula tolo a ku na nchumu xi nga mi hlamarisa. A ku na nchumu lexi a ngi hlamarisa ni sungula ni rungula web rapet na vayingiseri va Afrika va vulavula. A ku na nchumu esa ni hlamarisa hi mhaka ku ri swin'wana swa ku ri vanhu va ku tala va swi rivali ku ri tatana Ramaphosa dyondzo ya yehe i vuloyara, u endle vuloyara. So hi nkarhi leyi a vulavula tolo a ku hi lembe ra 2022 hi nkarhi leyi report leyi ya section 89 huma u vulavule na tilwari ta yehe va mu byela leswaku loko a lava a nga yi review report leyi, mara hi nkarhi leyi va ku i ta famba ya parlamenteni va mu byele ku ri a yi maka tsongonyana. Swi tikomba ku ri khale a tiva ku ri ku na leswi a nga pfumelaniki na swona ka report leyi hi lembe ra 2022. So endzhaku ka ku ri ANC tirhisa majority ya parlamenteni ku yi hlula, u tshame hansi a kumbe se i hluriwile hi mhaka ku ri i dyondzo ya yena ya vuloyari wa tiva kahle ku ri kumbe ku na swin'wanyana swa ku ri loko a swi testa kahle swi nge mi endlele pongo. So tolo a ni hlamalanga me leswi a ni swi vona swa ku sungula ku ri nkarhi leyi va ku lava ku na hina yi awara ya nhungu swa ku sungula ni tive ku ri a ri munhu laha humaka ka mabindzu. Loko a lava ku resign a nge resign hi Monday hi mhaka ku ri loko resign hi Monday u ta va vavise rhandi ngopfu vhiki leri a yi ta va yi wile rhandi. So loko a lava ku resign a fanele a resign hi Ravuntlhanu kumbe nkarhi lowu taka loko a resign a nge resign ku ri Monday. So ti tive leswaku sungula ku ri a nge resign hi Monday, u ta resign Friday kumbe u ta lava nkarhi wun'wanyana. Swa vumbirhi ni tivile ku ri leswaku kombela ku review ka section 89 panel report leya swi vulavula ku ri evidence leyi a fanele tirhisiwa ka impeachment committee swi komba leswaku ya review leswi vulaka leswaku impeachment yi nge endleki, u nge endli impeachment loko evidence ya ko i review. So a ni hlamalanga ngopfu, ni hlamale ntsena ku ri u kombele ku vulavula na yini ku ri mhaka leya tolo a nga swi kota ku yi byela yona, a nga tirhisi swa ku chavisa vanhu ngopfu loko swi lava ku vulavula na n'we vanhu va chava ku yi kume munhu loyi lava ku famba. Kambe loko mi languta ku na vanhu van'wana a va vonaki ngopfu ka media kambe loko vo ze va vonaka swi hi nyika xifaniso xo karhi hi tlhelo ra tipolitiki.
munhu wo fana na tatana Gwede Mantashe va na matimba ya njhani hi ku tolo loko ku nga se president va nga se vulavula va sungule va vonaka ngopfu va kha va ta na mavonelo va kha va endla ti-interview ka television a swi talangi mi va vona va ndla taniya loko va ndla taniya ku na swin'wana Rapid ku na leswi ANC swi tivaka vanhu va ku fana na Gwede Mantashe leswi va swi tivaka i ku ri murhangeri wa ANC wa ku hetelela ku khoma tiko ku rhanga ku ta va ku ri Cyril Ramaphosa vanhu van'wana va vulavula vhiki leri hundzeke endzhaku ka Constitutional Court va ku hayi Ramaphosa wa huma a hume munhu loyi ku ta nghena Paul Mashatile vanhu lava nga twisisiki ku ri Constitution Afrika-Dzonga yi famba njhani so vanhu va ku fana na Gwede Mantashe vanhu va ku ri u ta va vona loko se ku na swin'wanyana swa ku chavisa ngopfu i nkarhi leyi a ri mutshamaxitulu wa ANC khale i nkarhi leyi ku na mhaka ya Jacob Zuma ya ku vhota ku ri ka motion of no confidence yelo a famba eCape Town a tshama hansi na caucus ya ANC va byela ku ri va fanele va vhota njhani ku ri i munhu loyi ingaku i fire brand loyi a taka loko se ku onakile i munhu loyi a taka se ku onakile so vanhu va ta ku ku ta nghena Paul Mashatile braped man nga ku byela sweswi u swi tsala hansi loko siku leri Ramaphosa humaka swi herile ANC a ku na murhangeri wa ANC la ta khomaka tiko hi ku ri loko swi hlela le parlamenteni Paul Mashatile a nge kumi tivhoti ta kona ta va president ta kuma ku ri president Afrika-Dzonga yi ta huma ka FP vo velele nkosi Hlaviso kumbe ku ta va ye loko va endla GNU ya vumbirhi and GNU ya vumbirhi vanhu va ku yi ta va na EFF na MK party nge vi na EFF na MK party hi mhaka ku ri GNU ya sweswi a yi ku tirhisana ka politiki ni nga tirhisa vito ra xilungu va ku i business transaction i ku tirhisana ka mabindzu a ku na politiki kwala so i khome ndlela leyi khomeke yo hi mhaka ya ku ri mabindzu a la Afrika-Dzonga lava khomeke mabindzu va lava leswaku DA tirhisana na ANC va nge pfumeli ku ri ANC tirhisana na MK party kumbe EFF leswi vulaka ku ri na loko Cyril Ramaphosa a famba ku ta va ku ri DA na ANC mara loko va ku hlawula president Paul Mashatile a nga swi kumisa ku va murhangeri wa Afrika-Dzonga hikokwalaho ka yini hi mhaka ya ku ri sweswi a ri xange xa presidente lembe leri hundzeke nkarhi loyi ku vulavuriwa ku ri va humisa ku ri loyi u na yini munhu loyi se u na swilo swa ku tala u na tiyindlu ta timiliyoni le Western Cape ku ri a nga swi koti kahle ku byela vanhu ku ri huma kwini ta ku leyi ya n'wana wa mehe yi xave n'wana wa mehe leyi xave i munhu loyi a tekeke n'wana wa mehe so ene na nsati wa yena ku hume mhaka ku ri a na dayimani va mi nyike dayimani a na yona le ndlwini ya yena so munhu wa ku ri se u tikomba sweswi ku ri u rhandza mali u rhandza swilo wansati a na dayimani so swa ku byela ku ri loko a kota ku endla pongo leyi a nga khomanga matimba a ku va president loko mi nyika matimba ku ta fana na nkarhi lowa Jacob Zuma laha ti endlelaka leswi a lavaka ku endla swona ku nga vi na munhu loyi a swi kotaka ku mi byela ku ri a yima se ni le ku languteni la ka xiyimo lexiwani hi tlhelo ra tipolitiki ku va president va kha va nga tshiki ntirho a hi papa ra ntima ka vandla ra ANC ku va ta tshama kha va vulavurisiwa hi swona va kombisiwa hi swona loko va ku va ringeta ku vulavulanyana ku hayi n'wina mina papa Braphet ANC i meka 40% swi ti kombile ku ri ANC vanhu va ku tala 60% ya vanhu a va yi lavi ANC so munhu loyi a seleke la endlaka ku ri vanhu va ku kumbe ANC nga endla swilo i yena tatana Ramaphosa loko a ku endliwa leswi xilungu va ku ti-polls ku languta tinomboro ku ti famba njhani a wu ta kuma ku ri Ramaphosa u dume ku ndlhula ANC vanhu va ku tala va kota ku tolerate yena ku na ku va tolerate ANC so loko u humisa yena sweswi swi ta endla ku ri ANC na n'hweti leyi hundzeke Ipsos yi vulavule ku ri loko va vutisa vanhu ANC tshame ka 33% ku fika ka 30% ku khome Ramaphosa mara vanhu va ta ku hey Ramaphosa ye una sidima isiZulu va ku wa hlonipheka loko mi langutile so loko ku ya ka nhlawulo wa makaya hi n'hweti ya November va ta ku we u lava ku hlawula mani men lava hlawula Mashego okay Mashego ta yi vandla ri njhani loko ndi ku no men ndi ta ndzi ri munhu wa ku ri la ka SGB le ka CPF ndi le ka clinic committee and then munhu wa ku ri loko vanhu va lovewiwile va ni koma va ni vona ta kwala ntarela na vo vanhu va ta hlawula munhu loko ri va mu tiva kahle ku ri a endla yini loko u ta ku men ta ANC
brand ANC Brapet ilimele ngopfu a ni voni ku ri ku na swin'wanyana swa ku swi nga endliwa hi Ramaphosa kumbe swi hi mani swa ku swi nga endla ku ri vanhu hi November munhu a vhotela munhu maka ku ri huma ka ANC vanhu va ta vhotela munhu ku ri va mu tiva mara va nge vhoteli munhu ku ri loyi huma ka ANC ku ri ANC tshame ka 40 ka tiko ene ka tiko hi laha swi vonaka kona ku ri vanhu va vaviseke njhani ku ri vanhu va vaviseke njhani u vona loko se ku ta nhlawulo wa makaya nhlawulo wa November u ta vavisa vanhu lava va ku tala ngopfu ni vula ku swona Mashego ku hi na swiyimo swimbirhi hi na ku president va resign na ku president va nga resign se va teke xiboho xo va resign ka sweswo swimbirhi a ku ri hi xihi xi antswaku leswi n'wina vo dyondza mi nge ku na the better devil i ku ri a nga resign i maka ku ri loko a nga resign ANC ya loko a nga resign vanhu va ta ku Ramaphosa u ngcono ku na ku ri va ta ku ANC ngcono kambe a resign na Brapet leswi ndzi ku ri loko Ramaphosa a swi endleka a resign nyamuntlha November loko yi fika ku nge vi ANC le khomeke tiko vanhu va nge ku president ANC a ni voni ku ri ku na vandla ra politiki leri ta nyika ka ANC matimba ku ri va ta electa president le parlamenteni so loko ANC nga khomanga parlamente ku fanele ku ri ANC DA ku fanele ku ri ANC i Patriotic Alliance ku fanele ku ri ANC i IFP so ku va ka Ramaphosa ka switulo leswi swi pfuna ANC katsongo a yi ngopfi ku ri vanhu a va yi lavi ANC ma swi pfuna ANC ku ri va ta ku i vandla ra Ramaphosa ku fana na malembe la hundzeke nkarhi leyi ku khome Jacob Zuma a ni ri vanhu a va yi ku voteni va ku ni kombela vangele ra Nelson Mandela so ka ANC ku na nkarhi wun'wana ku ri murhangeri wa yoho u na vito ra ku basa katsongoyana ku na vadlali va ANC se ku va president va teke xiboho lexiya good enough swi vula yini ka mavandla lama ma khama ku president a resign hey kahle a resign na man'wani mavandla lama hi nga ma voni ka mahungu ya humile vhiki leri se ya sungula ku vulavula na vateki va mahungu swi vula yini sweswi agenda va fanele va endla yini xa ku sungula MK Party na ATM a va lava ku teka advantage a ni ri leswi swa swiboho swa ravuntlhanu leri hundzeke swi bosa ku ri swi komba ku ri EFF i tiva ntirho EFF i swi kote ku tirha EFF yo ku ri Julius Malema swi kota ku famba nje a vulavula ku ri men ndzi leswi na leswi ende swi i ntiyiso ku ri EFF i tirhe ngopfu i ntirhe ku ndlhula DA na mavandla man'wanyana MK Party loko va ku resign ku laveka ku va na motion of no confidence a va lava ku teka lambu leri ka EFF ku ri lambu sweswi ri khandlela leri khome EFF swi nga endleki ku ri loko va ku a resignela yini Brapet leswi vanhu va faneleke va swi tise ku ri impeachment a yi vulavuli ku ri president wa famba impeachment yi vulavula ku ri ku ta va na process kumbe hi xilungu va ku i prosecutorial kumbe ku ta va na court process ya le parlamenteni ya ku va ta vulavula ku ri a tiva yini a nga tivi yini endzhaku ka yoho hi lava ta vulavula ku ri va mu kuma ku ri u guilty kumbe a nga ri guilty so ku ri a huma va ku a resigna swi vuse ku ri a resignela yini u endle yini i ku ri mhaka ku sungula a yi pit report nkarhi leyi huma yi vulavule ku ri ku laveka ku discipliniwa general Walerodo ku ri iye a khomeka secretary Ramaphosa public protest report i hume ku ri a va kumi nchumu ku ri u lava Ramaphosa a resign so loko a resign a ku va ta laveka a byela vanhu ku ri ndi resign hi mhaka ya so a ku na mhaka mara kambe ku va na impeachment loko i fika mahetelelweni tiko la tarilana nga ko loko swi nga endleka Brapet ku ri a lose appeal ya yena review ya yena ndakutela loko a lose review ku nge vi na impeachment u ta resign ai ya ku ta tika swinene ku ta ni un'wana i te ni mi vutisa ku i ntiyisi ku ATM na MKP i vandla rin'we ya ni vona ku ri loko va kwini a vonakala ku ri vandla rin'we va kwini loko va kwini mi kwini switlhari Brapet mirhi i murhi mun'we i murhi wun'we ya i murhi wun'we lerin'wana i branch ntsena ATM ri vonakala ri branch ya MK Party yi va branch njhani hi ku hi yo yi nga sungula ku ri na MKP mara a ni ri mbewu ya koho yi huma le ka RET so i branch ku ri yitsongo ka MK Party a ni ri murhi phela u nge vi murhi wo lonkulu branch ya koho yi va leyitsongo so i branch ya koho yi fana na maphati ku fana leya
Ace Makhashule va kwini yo ATM a ku ATM na tiphathi tin'wanyana ta vo Makhubela ku ri ni nkarhi wa sungula phati ya Makhubela lava ku ri va byela ku ri va le ka Progressive Alliance hinkwavo i ti-branch ta MK Party ku MK Party vonakala i te endzhaku ka vo mara kahle ku vula ku ri va rhumiwile ku ri fambani n'we mina hina hi ta ndzhaku that's why loko mavandla vo a hela va ta nghena ka MK Party loko ATM i nkarhi wo famba vona ku ri a ve kuli u ta vona malunga ku a ta famba ka MK Party mara pongo i ku ri MK Party na yo i vandla ra Jacob Zuma ri nge kuli ku ndlula la nga ko sweswi. Good enough Mashego ke sirisana nkarhi won'we. Kensame. Good enough Mashego tana tlhelo rero n'wina mi ri yini 0860 002543 a hi sungula ni bula kantsongo na statistician general andza ka mahungu ya misava ya awara yan'we lawa loko ni nga hoxisi tiseriwa kona hi bonge n'wana Timaluleke ivi kusuka kwalano hi tibula na vakon'wani loko hi heta ku bula na vakon'wani hi vulavula na wena hi tlhe hi vulavula na vaongori ma va mhaka ko nangano ka Afrika wa vulavula ku ta ya mahlweni kambe sweswi ehenhla ka nhloko awara yan'we nhlekani eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. sweswo mikisero mgana Lonene FM bathwile president wa tiko va kha va vulavula tolo hi ndlela leyi la ku bula na statistician general Senga Maluleke kambe ke ni nga si bula na vona hi sungula ni twa n'we mi nga rhumela ti-voice notes mi nga tirhisa mathebula TP mi nga tirhisa nomboro leya 0657443911 hi twa ku loko mi kha mi languta hi tlhelo ra leswi swi nga vulavuriwa hi ku nga va ku vulavule president kumbe leswi nge le ku vulavuriweni va yingiseri kulobye n'wina mi ri yini hi swo kambe hi ndlela yaleyo hi famba hi ndlela leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Inhlekani ka Afrika wa vulavula Khalanga na muhumelerisi wa n'wina Ncindane Khalanga president loko va ku a va nge tshiki ntirho va vulavula ntiyiso va nga tshiki hi ku a ku na lava ngo va fanele va tshika ntirho or va voniwe nandzu ko va ku lava ti-opposition party Khalanga va tshama va ri minon'wini minkarhi hinkwayo swi vonini kwale kusukela ndzhaku so president a va yi mahlweni va tirha va tirhela vaakatiko va Afrika-Dzonga inkomu Rixile Hlikani Botpet xikan'we ne ka muhumelerisi tatana Ramaphosa I munhu loyi a tivaka nawu a tivaka timhaka ta yena se lexi nga kona ku va ku vanhu vo kokelana hi dzovo ra mfene va nga swi tivi ku va endla yini a va ringeti ku tshika va nawu va endla nawu lowu va wu tivaka hi ku nkulukumba Ramaphosa a nge le ku aneni ku lavisisiwa ende a nga chuwangi nchumu na loko tolo a vulavula a nga rha tivisa hina vaakatiko ku ri yena a nge koti ku tshika ntirho kun'wana baku ta bulldozer ta n'wi susimula I vulavula ntiyiso Nkombo Botpet I xikala vito Inhlekani Botpet menvoko a ku na xihoxo ku va president va teka report liya ya ka review ani ti right ta vo na malima na vo a va gweviwini va va na ti right ta ku appeal so like loko ro ku hi fane hi sola swilo a ho sola ti right leti hi nga na tona ka constitution ta I Walter kwala ka Magona inkomo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Ahe minjhani Botpete na muhumelerisi kwalani. Hambileswi nhlokomhaka na nga yi twanga kahle mara ntwe nga ri vulavula hi swa ka government. Hayi mfumo wona wa hi hluleka. Hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda. Tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa i ti-one eye man ti lahi ti tihlo rin'we loko hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambi yini loko hi hindzini kuma ku i vhene. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Mahungu lawa ya hisaka. Uma kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. A ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station liya ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu a wu le ku hi pfuneni ka nchumu Botpete. Nchumu lowa wa police station liya a wu le ku hi pfuneni Botpete. Va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele Botpete kumbe xani hi nga kota ku pfuneka. I police station ya njhani ya vhene yin'we? I police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu? I police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi hinkwaswo lava va ku va kha va tirha kwala? I police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje. Hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Ela nga kona mingisero Munghana Lonene FM makomandela ntiyisi ku tisela vativi na vinyi va yona. Lavona hi vativi ntsena i vativi va tlhela va vinyi va yona. Ai amkeleni vakon'wani statistician general Risenga Maluleke la ku bula na vona la kotara yo sungula leyi kombaka ku tlakuka ka tinhlayo loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava pfumalaka mitirho leswi vengiri swi vangiwe hikokwalaho ka ku tlula 145 wa magidi ya vanhu lava nga lahlekeriwa hi mitirho ka kotara leyi yo sungula. Kahle hi fike njhani ka xiyimo lexi? Ai amkeleni Mun'wanati hi bula na vona. Mun'wanati nhlekani. Hi losile muhaxi vakon'wana ni ku losa vayingiseri va xitichi xa le kaya xa Munghana Lonene.
khensa swinene vakon'wani mi tivisile namuntlha nhlayo leyi yi tikomba ku yi nga ri ya xiyimo xa le henhla loko swi ta ka timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho Afrika-Dzonga. Kumbexana mi nga yini ka xifaniso xa ku mi kume xifaniso xa njhani ka kotara leyo sungula loko swi ta ka timhaka ta mintirho vakon'wani? Xo sungula muhaxi ta tsundzuka leswaku kotara yin'wana na yin'wana yo sungula leyi yi vulavulaka hi tin'hweti tinharhu to sungula ku nga Sunguti, Nyenyenyana na Nyenyankulu. Hi vona vantshwa vo hlaya lava va nghenaka eka xiyimo xa ku sungula ku lava mintirho hikuva va dyondzile tidyondzo letiya ta le secondary school kumbe swikolo swa le henhla swa matric, na lava va nga dyondzela kumbe va nga thwasela mintirho hi tidyondzo teti va nga ti teka ku nga hava tiyunivhesiti kumbe swikolo swihi ni swihi, se va nghena va hlayile. Xo sungula mahase mi boxile muhaxi leswaku lava a va tirha va lahlekeriwe hi mintirho yo karhi a hi ri ka kotara liya yi nga hundza ya ku hetelela ya N'wexemo, a hi ri ka 17.1 wa mamiliyoni ya vanhu lava tirhaka. Se ku va ni hi lahlekeriwe hi mintirho ya 300 wa magidi na 45 wa magidi, leswi vulaka swona i ku va ni lava a va tirha se va hungutanile, sweswi va le ka 16.8 wa mamiliyoni, kasi na lavaya a va nga tirhi ka kotara leyi nga hundza va tlhandlukile hi kwalomu ka 300 wa magidi. Va suka eka 9.8 wa magidi va ya eka 9.1 va suke eka 9.8 wa mamiliyoni va ya eka 9.1 wa mamiliyoni. Swi nga leswi muhaxi hi swona swilo leswimbirhi swi nga endla leswaku goza ra hina ra ku pfumaleka ka mintirho ri tlhandluka. Mi ta tsundzuka ka kotara leyi nga hundza a ri eka 31.4, se ri khandziye hi ti-percentage points kumbe hi nga ku timinete nyana ri ya ehenhla ta 1.3 ri ya eka 32.7 wa ti-percent. Loko hi vulavula hi leswi hi vulavula hi lava va 32.7 wa ti-percent, hi lava va pfukaka masiku hinkwawo va famba va lava mintirho, lava va 9.1 wa mamiliyoni ya vanhu. Loko hi teka lava 9.1 wa mamiliyoni ya vanhu hi va katsa xikan'we ni lava va nga lava mintirho va kondza va gadza, lava hi ngo i ti-discouraged work seekers, se va lo karhala, vona i 3.9 wa mamiliyoni. Hi tlhela hi katsa ni lava va nga lavangiki, vona vete loko mintirho yo ta hi ta teka, vona a va ri kwalomu ka 900 wa magidi, 910,000. Hi tlhela hi katsa ni lava va nga lava kambe a va nga si yimela ku teka mintirho, va ku fana na swichudeni leswi swa ha tsala swikambelo, van'wana va ha lulamisa vana vatswari vanhu lava nga ta sala ni vana va vona, va lava 49 wa magidi. Loko hi va katsa hinkwavo va ta eka 13 wa mamiliyoni, 13 million. I vanhu lava va nga ka malembe ya ku ringanela ku tirha va nga tirhiki laha tikweni ra hina, se va vuyisa goza leriya hi ngo i unemployment, combined rate of unemployment plus potential labor force, leswaku ku pfumaleka ka mintirho ni lava va ringanelaka ku tirha hambi va nga lavangiki. Goza ra kona kumbe tiphesente ta kona i 44.7 wa tiphesente. Ya xiyimo xo tika lexi leswo swi tikomba ku nga ha ri kule ku ka vanhu van'wana va 15 va nga ri ku tirheni. Kambe xivutiso ku ta va ku ku lahleka loku ka mintirho Mwanati ku nga va ku tikomba ka swikombiso kumbe ka tindhawu tihi hi ndlela leyo, kambe mi nga se ni hlamula ni pfumelele ni hundza hi laha. Laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Iyo mhaka hi ri na statistician general Risenga Maluleke lava va nga vo mupfuvapfuvinkulu wa tinomboro tinhlayo eAfrika-Dzonga loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi bulaka hi tona nhlekani lowu eka timhaka ta mintirho.
ku ya hi kotara yo sungula ya lembe ku nga sunguti Nyenyenyani na Nyenyankulu hi ndlela yaleyo. N'wana ta yini mahlweni tinhlayo mi kombile kambe ke ku nga va ku ri na swiyenge leswi kumbexani swi nge le ku tikeriweni ku ya hi swifaniso swa ku lahleka ka mintirho na leswi kumbexani swi nge le ku ringeteni ku xiyimo xi nga heleli xi biha ku tlula mpimo. Mi vona xifaniso xa njhani kwalaho? Muhaxi wa kon'wana ni nga se hlamula xivutiso xa n'wina a ndzi ri le kaya lehi weekend ya ku hundza munghana luwa wa n'wina luya Nawu Maboko Hlangwane tlhele a ni tsundzuxa ku mi xeweta muhaxi Pat Khalanga na swi tiva ku na vakhalabya va kokwani Justice Makamba va le ku yingiseleni va ra va hambana na nongonoko lowu ku hlamula xivutiso hi ku kongomisa. Ku ni swiyenge leswi swi nga tirha swinene swi lo tirhela ehansi mpfuwo wa tinhundzu ku nga manufacturing xi tumbuluxe 38 wa magidi ya mintirho. Xiyenge xa swicelwa xi tumbuluxe 32 wa magidi ya mintirho. Kumbe ndzawulo ya vurimi kumbe xiyenge xa vurimi ku nga ri ndzawulo xi tumbuluxe 10 ra magidi ya mintirho. Hi swona ntsena swiyenge leswi swi nga ringeta. Leswi swin'wana swi tlhelele endzhaku leswiya hi swi vitanaka vukorhokeri na matirhelo ya mfumo, community and social services, ku lahleke 209 wa magidi ya mintirho. Eka vuaki leswi hi swi vitanaka construction ku akiwa ka miako ni mabuloho na yini hi lahlekeriwe hi 110 ra magidi. Xiyenge xa swo famba transport hi lahlekeriwe hi 30 wa magidi. Kasi hambi ku ri kwalomu makaya lomu vanhu va pfunetaka kona ku lahleke 28 wa magidi ya mintirho. Mintirho leyi yi lahleke ngopfu eka swifundzankulu swa N'walungu Vupela-dyambu, xifundzankulu xa Gauteng, xifundzankulu xa Mpumalanga ni xa Kapa-Vuxa hambi ku ri xa Limpopo kona kwale kaya. Xifundzankulu lexi xi nga tumbuluxa mintirho xi ri xoxe hi kotara yo sungula ya lembe leri i xifundzankulu xa KwaZulu-Natal lexi nga lo tumbuluxa ntsena 6 wa magidi ya mintirho. Swi vula ku xiyimo xi bihe ngopfu mun'wana loko xifunda xi ri xoxe xi tumbuluxe mintirho ivi mintirho ya kona yi helela kwala ka magidi 6 wa mintirho. Swi vula ku xiyimo xa tika mas. Kavula muhaxi leswi hi swi vonaka eka tinhlayo ku pfumaleka ka mintirho haleno tikweni ra hina swi ya hi nhlonge ya munhu. Ndza ha twa nkarhi wun'wana loko va ku kha ku vulavuriwa kwalomu ka tindlu ta vuhaxi to hambanahambana ku na lava va ngo no mi nga hi tsundzusi hi timhaka ta mfumo wa valungu hi ku mfumo wa valungu wu hele khale. Tinhlayo leti ta hina ti komba ku matshamelo na matirhelo ya nkarhi wa xihlawuhlawu ya ha ri kona hi ndlela leyi. Vunyingi bya vanhu lava pfumalaka mintirho i vanhu va ntima va ku fana na mina na n'wina, lava va nga le matikoxikaya, lava va pfumalaka na swa le mandleni swa ku famba va lava mintirho. Hi swo swi endlaka leswaku swifundzankulu swa lomu tindhawini leti ti nga matikoxikaya hi swona swi nga ni ntshikelelo swinene. Ni nga ha kombisa xifundzankulu xo fana na Kapa-Vuxa xi ni ntshikelelo swinene. Ku nga ha va swifundzankulu swo fana na N'walungu Vupela-dyambu, North West, laha ku nga tindhawini ta timayini vanhu va ya lomuya va ya yimelela mintirho va folela va kha va yi pfumala. Kambe hi ku kongomisa hi ku languta swiyimo swa hina hi nhlonge ya munhu, hina vanhu va ka ntimeni ku pfumaleka ka mintirho ka hina ku le ka 36.4 wa tiphesente, leswi swi nga henhla ka leswiya swa nongonoko wa tiko kumbe nxaxamelo wa tiko wa 32.7 wa tiphesente. Kasi loko hi languta vakamanana ngopfungopfu vakamanana va vantima, loko hi languta hi tihlo leriya ro koma leswi vitana narrow definition ka xiyenge xa mintirho, 44.5 wa tiphesente ta vamanana va vantima va ku fana na mina na n'wina a ve le ntirhweni.
loko hi languta hi tihlo leriya ra ku anama ra ku katsa ni lavaya va nga lava mintirho va kondza va gabya 53% leswaku ka 10 ra van'wana na van'wana lava fambaka va vamanana va vantima 5 wa vona a va le ku tirheni hi vona vanhu lava va nga ni ntshikelelo ngopfungopfu loko va ri vantshwa hambi hi to tlhengeta sweswiya hi nga tshami swiboxa lembe ro karhi ku vantshwa vona loko va ri vona va khandziya ntshava va lo qochama muhaxi a ku le ku cinceni nchumu la ka vantshwa ka vantshwa xiyimo xa kona xo nyanya hileswaku sweswi ka kotara leyi vantshwa va malembe ya 15 ku ya fika eka 24 ku pfumaleka ka vona ka mintirho i 69 wa ti-percent 60.9% leswaku ka 10 ra van'wana na van'wana va vona 4 a va le ku tirheni kasi loko hi tlhela hi languta lava va nga vantshwa va malembe yalawa swi nga languteki ku va le kwihi kumbe va le kwihi hi na 10.3 wa mamiliyoni ya vona eka valava 9.9 wa mamiliyoni a va le mintirhweni a va le swikolweni a va le ka xiyenge xihi na xihi xa ku dyondzela mintirho i ro sungula kusukela loko ndzi teke xitulu xa vurhangeri bya ndzawulo leyi nhlayo leyi ya lava va nga lo tshama va nga vantshwa va malembe yalawa ndzi yi vona yi ri ka xiyimo lexi leswaku se yi tshinelela mamiliyoni 4 wa vantshwa lava nga pfuka va tshama va nga endli nchumu hi swo swi endlaku loko hi ya lomu ya makaya sweswi kwalomu ku niwaku miqombhoti kumbe yini hi vona va pfukaka va rhanga va ya chucha miqombhoti se loko hi ku vantshwa va khandziya ntshava va lo qochama i mhaka leyi nga enta swinene vantshwa va le ka ntshikelelo wukulukumba swinene etikweni ra hina kumbexani siku rin'wana min'wanati hi ta sindziseka ku va na nongonoko anti hi ta mi vitana tanihi muakatiko hi ta bulanyana kantsongo ku nomboro leyiwani loko mi langutini mi vona onge yi nga va kha yi vanga yini leya ku swi nga tiveki ku hikokwalaho ka yini va nga ri ku ndleni nchumu leyi nge le ku fikeleleni ka 4 wa mamiliyoni hi ku xiyimo xo chavisa swinene min'wanati lexi ka vula muhaxi nkarhi wun'wana na wun'wana lowu mi lavaka hi bula hi ta ya ka n'hweti ya vantshwa n'hweti leyi taka ndzi na ku tshemba loko ho kuma siku ndzi nga ze mpela ndzi vhakacha swinene kwala mi nga ta va mi ri kona kumbe nkarhi wun'wana na swi tiva ku na n'wina ma swi kota ku loko ndzi ta famba ndzi mi lava vakon'wana hambileswi n'wina na swi tiva a mi nga ti hi timhaka ta lembe reriya hi nga te hi ta ti lunghisa a hi peni swi rivele namuntlha kambe ndzi ta vukon'wanini munhu a nga chavi ku ya a endleni ku hi kuma nkarhi hi bula hi mhaka leyi ya vanhu ntiyiso mun'wanati kambe a khensa swinene mun'wanati ku va mi tinike nkarhi ku va mi bula na yena xiyimo kha ha xi vona kumbexani sweswi le ka hina tanihi rixaka ku vona ku hi xi antswisisa ku yini loko hi kombiwa ku hi huma ku hi tlhelo ra xihlawuhlawu swa ha tikomba na namuntlha ku hi khomisa ku yini vaxisati swa ha tikomba na namuntlha ku vantshwa va hina va le ka xifaniso xa njhani swa ha tikomba na namuntlha a khensa swinene mun'wanati inkomu muhaxi ni ku khensa vayingiseri a khensa sweswo mingisero Munghana Lonene FM statistician general Risenga Maluleke ya un'wana ri na twala impela na twala ku swa tsanisa leswi loko hi lava ta ku hi va na tiko hi ta va na tiko ra njhani loko vantshwa va hina eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni khomele ya xiyimo xo tika lexi hi ta va na tiko ra njhani ra ku vantshwa va hina va nga ri helo a va helo 4 wa mamiliyoni vanhu vo tala ngopfu lava hi vulavulaka ku vona a ni ka ni byela ncindani sweswinyana khale ngopfu ni ku hela ka vhiki a ni ri ku khuleleni swinene laha kaya ni kha ni khulela a ni pfula leyi nina na mani ku tlhumi swa ha ri ku ri ku swa ku veka switina na yini leswi i xilungu ngopfu sweswo se ba xipedi se na ha ri ku khuleleni
vanhu va ka hina lava va nga kha va hindza va vulavula Xitsonga va kha hey khalanga a ni va vonanga a ko hindza va lava ni va twaku na ku leswi va swi vulaka ni swi tivi dyambu nkwaro va kha va ya hala va vuya va ya hala va hlekelela va phakatana va tikomba va tsakile se ni ti vutisa ku va ka hina va kwihi se swa vuya futhi sweswi loko ni kha ni vulavula hi ka hi vulavula na mun'wana a tila ku hi lexi xiyimo vantshwa va ka hina va vona ke hela kumbexani hi ta swi kumela siku hi vulavula hi swona a hi buleni nyana kantsongo hi siku leri ra vaongori kumbe ku nga ku ri na loyi a kanetaka ku vaongori va nga ri tlangeli siku leri n'we vaongori mi ri yini siku leri ra n'wina 0860 002543 andaka leswi se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula tatana sai ta bula na vona Simon Hlungwane ta bula na vona le aka khomete mina tonga sipawara ya mbirhi na kusungula ntwan'we tanihi vaongori na n'wina tanihi vaaki ku hi tlangela njhani siku leri ra misava ra vaongori lava nge le ku tirheni matimba hi ku hi teka ku vona leswaku vaongori ku vona leswaku hi va na rihanyo lerinene ni vona n'wana ka endla video n'wana ku hi la ni la xilidzini la a ku tirhiwe nchumu hi leswi vona mo a hi amukeleni mingiseri lowu wo sungula nhlekani kalanga njani papa mina hi pfukile hi ngo vona buti ni nga ri rivali siku leriwani hi 2022 ku tswariwa ka ntombi ya mina la Park Lane ku vi na ti-competition tin'wana to tala ngopfu ka musati wa mina ende va kha va ri tlangela ni kha xibedhlele every day leswi va nga swi endla ka ndyangu wa mina na namuntlha na swi va khensa hi mpimo nakona mhani un'wana wa nese va muvhenda mani the way na malondla lawa a va ri na wona ka hina xikwembu xi nga va katekisi ende a va ri ku sevheni ka notice mata loko munhu a kha sevha notice van'wani va koka milenge ni vona nkarhi lowu va kha va sevha notice va ka ku va heta n'hweti leyiwani va ya tirhela kun'wanyana vanhu lavawani vanhu van'wanyana va koka ngopfu va faneriwe botrep kambe loko a mo vula ku anti kumbexani minister swin'wana loko a mo vula ku na mani man'wani hi vona sisters mani va hetelela mi tshika leswiya swa ku van'wani swa ku van'wani va muvhenda se swi nghena ku yisese okay phela na mina muvhenda ni mami damu ra ani ali mara ku ano hlawula ku vhenda ni le xikarhi le vhenda ni vanhu va le vhema na mina muvhenda but phela nge va hlawuli vanhu lavawani i ntiyiso no kombisa so a no kombisa ku vanhu lava hi pfuni ngopfu and va faneriwe but phela mtshama vona mbarile mali lavawani mari ngopfu xikwembu xi va katekisi mpela ngopfu loko va mbale swimbalo swo basa vona va mbale swimbalo swo basa hi yo mhaka loko vanhu hi yo mhaka makwavo loko vanhu va ri xibedhlele va kha va twa ku vava va vilela loko va vona va ya na stocking va kha va ya hala va ze va ku vona vo hita va kha va nga hi pfuni vanhu lava va sasekeriwa xefu xikwembu xi va katekisi lava a hi va tlangeleni ko tala swo biha mina se swi vona ka vona la ku va endlela lava mhani lava va le fetha ka bungeni na mutlangela hinkwenu masistava ka bungeni na mukhensa nake khenseri buti wa mina khensa ku na swin'wana swi nga le ku ndlekeni hi uniform ya n'wina vaongori masiku lawa se mbalo ro swikopa swa girini na a mi oni mala mi ona uniform ya n'wina mani mala leyi mi mbala swo basa kasi hikokwalaho ka yini mi lava ku teka tijunifomu ta vuyada ma swi vona mi mbale matuva yo I am getting one mixer lo nhlekani a ku na munhu la 0860 002543 a hi buleni nyana katsongo i siku ra misava ra vaongori le hi mamukeri a ku na munhu la 0860 002543 un'wana hello nhlekani fikani mpfukeni botet hi pfukele hi ngo vona pfukile xikhulu man akhensa di botet mara mi lexi a ni lava ku xi vula hi mhaka ya hina ya vaongori misava hinkwayo na la South Africa a ni la kombela vanhu va South Africa vaakatiko va hina a hi sapoteni vaongori va hina
a hi sapoteni tinese ta hina hi mhaka ku loko tlhela ku va na challenge botpet mi kuma ku ku na challenge tani ka xikombiso mi kuma ku maybe ku na ku bebulele patient yi bebulela a gate swi ya ka social media anything swi ya ka social media mara leswinene hi vaongori a hi swi vuli se mhani la ku vula ku tanihi vaakatiko va South Africa a hi sapoteni vaongori va hina hi mhaka ku vele ku hi pfunini ene xin'wana futhi ni tshame ni vula kwala ka Afrika wa vulavula ni kombisa ku titliliniki hina titliliniki to tala sa government ya hina yi pushini even though ku na ti-challenge hina titliliniki to tala hina vaongori hina tinese ta hina ka xota ti-panado ka xota tiphilisi hi ndlela yaleyo mara as vaakatiko hina tikomiti letiya hi ngo i ti-clinic committees se ti-clinic committee letiya a ti sapoti titliliniki ta hina a ti sapoti va Khensani hospital ti-challenges ta hi nga vi na tona botpet se mara lexi mi ni lava ku vula xona la ta vula ku na swi twisisa ka ti-institution ta hina ta health ku na ti-challenge mara tanihi vaakatiko hi nga teki swilo hi swi yisa ka social media hi poyila vaongori a hi va khenseni loko va tirheka tani ka xikombiso mina botpet la ka miyexela xin'wana xa mi khatrada swin'wana very khati va tsandza ku ri vulavula khatrada un'wana wa nese Virginia Manganyi i fike xibebula xin'wana xa mina ku hayi don't worry n'wana wa wena ni ta n'wi yisa kaya i ta famba na mhana yena u nga zi haya ra movha i nese yalo i muongori se i tinese teto hi fanele hi ti khensa se mara hi komisa xikhulu xa mina ni ku vula ku a hi appreciateni loko tinese ti tirhisa kahle a hi va khenseni hi nga languti majoro hi komba wona xikhulu xa mina na khensa swinene khensele vaongori ya ni tsundzuka kambe ka hina na kona ku na muongori ne sis Grace muongori laya a Memorial van'wana a hi mi tweni na n'we vaongori ka 0860002543 hi twa ku mi ri yini n'we loko hi kha hi ta eka timhaka leti ta siku leri ra vaongori leri ra misava hinkwayo ma yi vo mhaka kona siku ra vaongori ra misava hinkwayo un'wana mi yingiserile nhlekani butpet mpfukeni papa mina hi pfukile hi nga vona hi pfukile a khensa siku lera vaongori ka mina ri vula swi swo tala ngopfu i history leyi yi nga za yi humelela loko ni beburiwa ni ri a Khensani a Elim Hospital hi malembe ndzhaku loko se ni ya ni ya kulanyana mani va ni hlamusela ti-complication leti a ni ri na tona but va ni byele nese yin'we va ku i Sister Maboko ve le Giyana sweswi va ha ri kona va hanya na ku ni hlangana na vona sweswi ni ri mhana mina because va ri a va teke xiyimo xa ku va va mutswari va nga ha ri nese loko ni ve na ngopfungopfu loko va vona xiyimo lexi miri ka xo ya leswi se va nga ha ri nese se va teka ni ri n'wana wa vona na sweswi loko ni ri na vona ni va vula mhana mina hi leswo manese hambi van'wani vo endla swo ka swi nga ri swa kahle but I remember ku ka vunese ku na lava va nga na timbilu ta kahle mani lava ni va khensa hi mbilu ya mina hinkwayo evuton'wini bya mina van'wani va vula ku va mani lavawani va va na mintlhontlho leyi ya ku va vona ka ungeti a va vi na timbilu ta kahle hi mhaka ya mbangu lowu va tirhaka ka wona n'we mi ri yini mina a ni ta ku a ku nga vi na timhaka ta mbangu a hi hambaniseni behavior ya munhu na timhaka ta matirhelo ya munhu a ni ko ni nga swi tivi ku ri ni nga ku manese lama a hi ku hi na vona va khale a ku na leswi va ku i calling sweswiwani a vuneseni wo ya hi ku hantirho botpet hi laha ni vulaka ku veri vanese va khale a va nga ri na a va tirha va tele ku tlula lava va nga le ku tirheni sweswi lava nga le ku tirheni sweswi va languteriwa ku tirha swo tala sweswi ni vulavulaka van'wani va tirha tiawara to tlula 100 kambe va nga pfumeleriwi ku hakeriwa tiawara ta 100 va hakeriwa tiawara ta 34 sweswo swo tani i mintlhontlho leyi nga le ku hlangana na yona leyi endlaka ku va tshikeleleka loko va ri mintirhweni ivi n'wina mita na n'wina mi khami mina ni ta ku botpet mintlhontlho na yi twa ni but if vunese it's a calling
leyi humaka Xikwembu ku ri no ya hlayisa munhu yi veka ti-pressure ya wena a tlhelo na vona Sister Maboka I don't think ava nga ri na ti-challenges lava na tona but just because she got a heart ya ku ri vunese ni lo vitaniwa ku ri ni ta serva vutomi mina ku tlangela vanese ni tlangela vanese hinkwavo lava nga kona because va kona lava nga kota ku hi pfuna evuton'wini bya hina ya a ni vuli kona ntsena ni zini nga vana ni nga admitiwa a Med Forum a Pitori a ni endla operation ku ve na nese un'wani va ku i Sister Lydia wa le Med Forum na yena a ri mhani ni vula timhaka ta 2-3 years back a ni tiku mina no vana laki yo hlangana vona lavo loko xiyimo xa munhu va swi vona ku va fike va n'wi hlayisa munhu lowani so a hi va tlangeleni vanhu lava hi nga va pendapendi loko munhu wun'we a endle swo karhi se hi va penda hinkwako a va kahle vanhu lava loko a va nga ri kona a hi ta va hi nga ri kona van'wana va ta va nga ri kona se mina ni tlangelanga swinene na ku na vula swona loko ni tlangela Sister Maboko va kona kiyani ati ni mitweni bota khensa swinene makwa enkoma va khensisa Sister Maboko masuvo intumbuluko wu ndla tano wa hakela loko ikhindla swo karhi ka vanhu va swi vona mavamaka kona amkhensisa n'wami nge le ku tirheni hi ku yi teka mavamaka kona va tele vanhu lava nge le ku tirheni hi ku yi teka vaongori va hina amkhensisa swinene mina ha vilerisa hi ku mi cincacinca junifomo ka mina ni mi lava hi all white mi mbale ai nhlekani ayi mjani botpet ipfukele ngo vone but awa ipfukiya a khensa botpet mina hi tlangela vaongori hinkwavo lava va tirhaka hi ku tiyimisela kambe hi nga tlangeli ntsena lava va pfunaka vanhu va ya ku mintirhweni va kwatile kambe van'wanyani botpet va swi kota ku va ku pfuna hi mbilu ya vona hinkwayo i swi vona ku ri u ta gina u vi nga swi twisisanga ku pfuna va karhi n'wayitela swi ri i hola nga se ku nyika na maphilisi kasi ku na van'wani botpet loko u nghena i boya i nghena loko i fika a ku langutisa i n'wi vona a visingana i n'wi vona ku ri loyi u suke na ti-problem ta le ndzhaku ka rivanti a ta na ta ntirhweni leswi swi nga hoxeka botpet swi ri loko u yini i gina u swi vona ku u tlhela u navela na ku pfuka na siku na rin'we nga ha tlhelelanga ka tliliniki yaleyo hi mhaka ya munhu wun'we mara lava ku va tlangela ngopfungopfu i vaongori va le tliliniki ya le ka Makhuva a ni swi tshama ni hlangana na swona swin'wanyani swa ku biha ku suka kwalano kambe van'wanyani va complain ku va a ni vhele vanhu va nge fani vhele nemetwele papa inkombo ta khensa swinene hi nga ri vanhu va koho van'wani vaongori lava van'wani loko va va languta va ku kumbe mana mata a nga lovangi kumbe ba mina ta va nga lova va kona vaongori lava hi va tsundzukaka hi ku loko a lo tirha ntirho wa yena kumbe mana va ta va nga lova hi ka hi swi tiva ku a va hanyi a va nga ta hanya vutomi bya vona hinkwabyo va kona kambe va kona lava van'wana na va nga ri ku tirheni kahle ku fana na va Sister Emily Mabasa hi le ka xikhumba Sister Emily kambe mi tirha ka xikhumba ni van'wana va vaongori lava va tirhaka hi ku tirha hi ku yi teka mavamaka kona ni tata ni le ka un'wana i ri Happy International Nurses Day kambe hayi ka vaongori ve le Gapana he vanhu a mi n'wana mingiserilo nhlekani botpet papa yani pfukele hi nga vona hawa ku le ra international system kambe ra nkoka ngopfu no un'wana wa ku tirha etliliniki mara ni nga ongori ni vona vaongori va karhi va tirha hi ku hetiseka van'wani va karhi va rhuketeriwa hi ti-patient va nga dyohangi mara va karhi va khodelela botpet va tirha va karhi va tiyimiserile vonaka ku tala nkarhi wun'wani manese va le lanchini and loko va ri lanchini a ku na tliliniki a yi na staff xa ku tala va boheka ku va famba va ri hinkwavo loko patient yi ta yi vabya va vita va fika va n'wi pfuna a va vulavuli ka social media mara nga swo biha manese social media yi ta duma
nemetwe botwa mina riqingho ri nga ri ku kahle hi ndlela leyi manteka lowu mingisera ro hetisela kusuka kona loyi a nga ta nghena ta teka loko a ri wa xisati loko a nga ri wa xisati swi nga antswa ni lava risimu hi tlanga rona loyi wo hetisela loyi wa xinuna i nhlekani Kalanga mjani? papa mina hi pfukeli hi ngo vona Na vala mi khensa ku va ni ku ri siku ro sungula ku va ni tikuma ni ta siyendisa n'wina. ya mamukela makwava khensa swinene nongonoko lowu wa hina hinkwerhu Ya ndlela ku ni pfule xihani moya ni kuma swa ku ni vulavula hi timhaka tin'wana ta ni khumba swinene ta vaongori ma vona se ndzi ni teka xiboho ni nghena so na mina na ku teka siku leriwani ni tlangela vaongori eka siku ra namuntlha hi ku va endla ntirho lowukulukumba swinene ma swi vona ni swi kongomisa ngopfu sesi wa mina loyi ni n'wi landzaka i muongori ni tlhela ni va na nkateko wa ku va na nghamu leyi na ye a nga muongori so ni vona ku tiyimisela hi tlhelo ra vona loko va fika ka timhaka ta ku va va pfuna vanhu ni nga nyika xikombiso hi nkarhi lowa wa COVID luwa loko va hi pfalela tiko va ku a ku fambiwi a ni ri na option ya ku ni nga suka la a Joni ni ya kaya ni n'wi siya a ri yexe mara ni teka xiboho ni ku no ni ta n'wi sapota aka hinkwaswo himpela ni kuma ni ri na yena loko a vuya ntirhweni Khalanga anxiety leswi ta ku byela hi leswi swi humelaka exibedhlele i swi vona na vusiku munhu loyi i na nkelunkilu wa tiva xiyimo lexi a fanele a hlangana xo siku leri tlhandlamaka mara i vanhu lava ku va na mbilu yo leha vanhu lava vona sani ku rhandza ku la ku va tlangela vaongori misava hinkwayo ku ri ya va tirha ka xiyimo xin'wana xo tika ngopfu swinene na mitweni makwavo ni khenseli swinene nkarhi wu ni vondoki ni komba ku teka loyi ni nga siyaka mavhenge na khensa swinene makwavo wa mina inkombo to wa mina i mani hi teka lava hi twa ku vo va ri hi nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani Aye inhlekani aye sesi wa mina mi vulavula na Baloyine ta Nkomo kusuka a Pitori ni muongori so ni rhandza ku tlangela siku leri na vaongori van'wanyani kusuka ka xibedhlele lexi ni tirhaka ka xona ni le ka swibedhlele hinkwaswo leswi nga kona na la ku byela vaongori namuntlha ku ka xiyimo xa tika lexi hi hlanganaka na xo kumbe xo olova a hi tiyiseleni hi lo ti chuzela leswi hi lo langa so a ni tlangela siku ra hina namuntlha ni byele loko mi kha mi tlangela namuntlha mi languta ndzhaku mi languta mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi vaongori mi vona swi ri kahle anakeni ku tlangela loko xiyimo xi te tani ni nga yi hlamula hi kambirhi hi ku ya hi vumunhu u ri wexe i nga tlangela leswi wena i swi endlaku leswi vavabyi va swi kumaka ka wena i nga tlangela ku ni le ku tirheni hi ku hetiseka ntirho wa mina ni wu endla hi ku hetiseka ivi ni vuya ka sayiti ra vumbirhi ti-challenges leti hi hlanganaka na toho shortage leyi va ku hi ri na yoho yi ngopfu hi swara ni nga kombisa hi laha ni tirhaka kona ku na vo tala lava nga huma va ya pensionini a va pfariwangi so ma vona xa vona xi nga pfuleka xi le ku hi tikiseleni swi ri hambiloko i ringeta hi matimba hinkwawo swi dlina swi nga fikeleli laha a hi fanele hi fikelela kona seswa mene mitwi ni khenseli swinene tlhelo ra n'wina mani hi twa ku tatana Sayi Hlungwane va ri yini i khenseli swinene mani ma vona loko wo nghena sweswi ta veriwa xisata hi kuthi 0860002543 kambe sweswi kandiala Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mingisero Munghana Lonene FM 1 mingiserelo nhlekani ayo bothat minjani sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona nena hi pfukile a khensa sesi na nghena ka leri vaongori Inkosi. swi nga siku ra vona ra ku namuntlha va tlangeriwa ne mara a hi hinkwavo va deserve ku tlangeriwa va khola vaongori va hina va khola ku ri i xava no ku vutisa van'wani mara mi nga ngheni ka vo tala hi ku loko mi vaongori va nga ni la tikweni ma swi vona se mi nga hikwalaho mo vaongori van'wana mi helela kwalahansi vaongori van'wana okay vaongori van'wana loko mo a thula mahaxi tliliniki mi nge he rhandzi ku pfuka mi tliliniki futhi va endla yini va endla ni lava ku ya ka tindhawu leti ni lava ku ya a Hluvukani
athula mahashi akhonok na mkhuhlu le kungwatini thona na ta famba ni vona vayingiseri va mehe ni ta kota ku twa ku mintlhontlho ya vo hi kambe n'wina ni byeleni ku lan'we mi kombetela ku ve le thula mahashi kona hi loko va ndla yini mataku va ta ku tshamisa laha Botpet va nge ze va ku vutisini na ku pfunekini vo to ku hindza va tshama va kha va ti qoqela mi va twa hi swihleko hala ndzeni ka tiromu mi tshame kwalaya kumbe n'wana wa rila kumbe khomeke njhani a va na mhaka loko nghena ndzeni mukhakha lowu va wu bohaku i ta chava na ku vutisa ku kambe mi te tiphilisi leti mi ti nwaka ngani i ta chava no repeat va ta ku byela va ta ku lahlela kunene va ku hi leti famba nwa two maybe a wu swi twangi kahle loko vete leti kambirhi hi siku kumbe kanharhu i nge hi vutisi futhi hi leswi va khomisaka swo vanhu a va khomi vanhu kahle tliliniki ya kahle yi fanele wu pfariwa once loko leswi va swi endlaku laha swi a swi tshamisekangi leswi mi nga kwatela swona sesi wa mina swi tikomba swi ri swikulu hi ku a hi ro sungula mi vulavula hi mhaka leyi ma tsundzuka ku mi tshama mi vulavula siku rin'wana hi ka hi vulavula hi timhaka ta ku a swi heli ku endleka yini a swi heli vanhu va ku va nga ri va fani hinkwavo Botpet a ni tivi ku va fanele va cinciwa hinkwavo ku hambi u kuma n'wana loko u nga n'wi tiveki ne ka ha ri same thing na hi khoma tani nga ri hinkwavo ta va ri na tinkingha a tindlwini loko va fika va ti susela ka hina hi nga tiveki nchumu ende munhu un'wana fanele u fanele a ti dyondzisa ku hinkwenu na tinkingha emakaya ya hina mara loko ya ntirhweni swa ku swi siya kaya and then i ti byela sweswiwa yimani a tirha vanhu lava va tivi nchumu hi tinkingha ta mina ma swi vo and then loko u tlhe vuyela kaya i ta fika sungurisa hansi na tinkingha ta wena family ya wena ku ri ku na tinkingha hi ku a swi pfuni nchumu ku kota va nga ku endlangi nchumu ende va hi fika hi nga swi tivi ku hi fanele hi pfuneka kwini mi futhi ni prefera na ku teka mali ni tiyela ka private doctor hambi ni ri hava ni ta famba ni yi lomba ze ni yi kuma ni tisela n'wana ka private no ku ni ya ni ta laha ni tshama ni kha ni nga pfuneki kha njhe swa vava Botpet so van'wana hi nga va tlangela mara van'wana hi nge va tlangeli lava le thula mahashi hayi va le thula mahashi kuva va deserve mi twisisa enko mi swi twele hi twa ku a gapane hayi international nurses day mara hayi n'wina ve le gapane se ku ngheni na ve le thula mahashi very international nurses day kambe hayi ve le a hi amukeli n'wani lava nhlekani aye Botpet Mfokeni sesi wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hayi Mfokeni mina tinyiko ri khoza na mahani ahe me la ku yimela xibedhlele xa Maputo Botpet me hi ni sungule hi 2022 ku vabya ku fika hi 2023 a va sesi wa mina a hi vulavuli hi vuvabyi bya n'wina hi vulavula hi vangori nghenani makeni loko ma ya jika ka ku vuvabyi ku na vanhu vo tala va nga yimana hina hi lava ku ta yima ni mi byela ku xikongomelo xa nongonoko lowu yini a hi xikongomelo xa nongonoko lowu a hi ku complaina hi mavabyi xikongomelo xa nongonoko lowu i ku i siku ra misava ra vaongori se hi nge ri ha va tlangela kumbe a hi va tlangeli ke leswi swa ku n'wina mi sungula ku vabya hi 2022 se swi ta onha nongonoko lowu hi nga ka wona ala mi hlamusela Botpet ku ri me va ve na nkoka wa njhani ka me Botpet va ni pfune ngopfu vaongori va Maputa va ngo va khola ma ni swi tivi mina a va ni kholelangi va ni khome kahle ngopfu Botpet laha ni nga tikuma na endliwa vuhandzuri ni va kahle li thava ni vuyana namuntlha ni nga kahle na va khensa vaongori va xibedhlele xa Maputa Botpet bandle ni vula ku i ncini lexi ku na leswiya swa ku hi nge beli hlampfi ku hlambela a ni ntirho wa vona vo londla yini loko ni ya leni Botpet ni nga koti na ku pfula nomu va ku ngati ku sele 1.2 kume sister van'wana va ku sister Sindani sister va lava na ha hlangani va vona futhi na sweswi mbili ya mehe ya vava mati va ni khome kahle ngopfu Botpet hi 3 ya matakuxa loko ngati ya mehe yi fika va ni pfuxa va ku tinyiko ngati ya wena yi fikini ni fanele ni sungula ku chela hi 4 loko va ni pfuxa sa ni kota ku vulavula Botpet swi ri va nga ha cheki ti-patient tin'wana va cheka mina ntsena Botpet ndzani kota ku na namuntlha ni horini kahle hi mhaka ya xibedhlele xa Maputa me va ni pfunini a ni tivi van'wana me ni pfunekini Botpet and then va tlangela sister Sindana ni swi tivi ku ni ta ku va kwina na ha tshanga ni va vona futhi sister lavaya va ni pfune ngopfu Botpet and ali van'wana va vulavula ku xibedhlele xa xi kahle ni nge swi hlamuleli me ni hlamulela sayiti ra mehe Botpet leswi me va nga ni endla Botpet hi mpela a ni ka xiyimo xin'wana Botpet a ni tsandzeka na ku pfula nomo na tihleketa ni va ku sele 1.1 ya ngati ni nge fiki na le gedeni tinyiko ni mi twisisi wa mina khensisa ene mi ri mi lava sister Sindani a mi tivi ku ndleke yini a mi se tshami va vona a swi ri sa lembe ri 2022 ya I think a ku ri December okay
yi va ni pfune ngopfu sister la ele mani lavakulu ma ni twisisa ene swo ku i mani lavakulu mara va yimayimekela me va heta va ka me va ku tinyiki ni pfumela va ku mara mi ri xibedhlele xa xipfuni vona ku ni ku pfune njhani ni ku nake a na ha tshangani va vona futhi loko se ni kha ni fambela ku ya ka operation a na ha va vonangi futhi no ku nya ti-check up a na ha va vonangi futhi ni mi twisisa swa mina khetsa ne Butheta inkomo sesi eish ya xiyimo xo tika lexi sister Sindani very va antivi ku loko mpfune munhu impela ivi nga ha n'wi kumi nga ha n'wi voni i lava ku n'wi khensa swi hetelela swi vava hi ndlela leyo sale timinete timbirhi to hetsela a hi amukeleni un'wana hi loyi hlekani Butheta ahe minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile mimongori omlava vaongori ni vula ku mimongori mi wa xisati ni wa xinuna kambe a hi kha hi ku yini a mi nga ri ku yingiseleni ni a no vutisa a mi nga ri ku yingiseleni swo yini kambe loko ri buxu mi ri munda yini mi ri wo phukwa i ku ndla yini i wo phukwa ne hi kha vula swi vula ku cinca ni loko kaka yini le le ku laveni va xisati mi le ku foni ni kha hi vulaka hi lava va xisati a kona ka swo mo phukwa swo yini na kambe hambiswiritano khenseli swinene mani khenseli na ha vula tani ri siku ra n'wina ra vaongori ha khensa swinene vaxisati hinkwako ku la mi nga koho vaongori ku nga ri vaxisati kambe vaongori hikuva ko vaongori va xinuna na vaxisati hi ndlela yaleyo se swi nga ri na mhaka na rimbewu hi khenseli swinene tlangelani siku ra n'we mi kholaka tshikani ku khola n'we mi tirhaka hi ku hi teka yanani mahlweni mi tirha hi ku hi teka mi khensisa swinene hi ta yisana kambe nongonoko lowu kwala ka Munghana Lonene FM munduku lowu nongonoko a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula mana nhlekani lonene ni vula n'we na vula n'we kwala tlhelo ka n'we valava nhlekani wa n'wina vulonene a yi kumeni mahungu misava ya awara yambirhi na sesivongi n'wamungwana timaleke kusuka kwalano tsumba na mina tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela